Blessed are the foster. Blessed are the foster. For they shall be fostered. Oh, wonderful. For they shall be blessed. Serious. For they shall be saved. So this one Paba. For they shall serve well. Yes. Sompa. Omube Papa. And what they abano. Apam so the bebo. Yen chapen for manager Robert and Mammy Akosia Guabuaje. Akosia Shira. One say one so Nidin Shirano. So on a blessed as o mashadana. Say Shira, Shirane home here for. No one. Shirane wonderful. Kind. Shirane apatafo. One no better on Yankopon. Wonderful. Shirane woman 10 who kon su kon de won. Jina Wansa. Jina ho. Enche newspapers no who say enhira na eba enhira newspapers no eba eno nti no enche apam enti eno na papers no headlines who dey say wonya hu say ebia na forgotten country koso hot bite koso kasebo no koso interviews ahudu ebe koso bia no sheda choro to ho ade anche wonko na ayema wo papers no na nya no ana ye omde be no correct ya sem bia ye kan won say BBC 45 there Chief Justice and ye boss so hot bite no so na de achi ya na dem na oduru ba bia wo kan ya wo mo de screen kese abo ho na no me tete wo mo na me hu ye na sompa no da so na say nkrofo yi monitoring wo mo monitoring dey because enya sam ketwa ohwe for God and country now say wo hwe apepian komafo aye pian wonom ebedwumedie no so and your hot bite no so news no kase ebo no so no aya hwehwehwe nkaja on say bi dia no mo hwa ase no nsia enti no numpa mu na na say no mienu ho na numpa mu ho no mo ye headlines for God and country share no mo a recording na chese o mo twi because and no hwa ye wa baby a me say ada sompa na just say 106.5 nation o mu yo mo de credit ma ye nti ya kan cha wo say opese wo ye kese a ye say kompo no pese wo ya no wa ye ne kese pre ko kasa na jijim so ba kwa akotie baabi se umba betwe ansa no makwa de de bra hapreko na ne ebedi kaso bom se ye ntwumedi awodo ya ye hyehye ne nyina no everyone is on point. Yes. And mau education, we inform you in whatever way, whatever news our person can be ano. We bring it to you here. It was Sompa. So and a Benjamin Semu asenkapa. Se wo pe nyamesemu ensempa the eda se no fusuo ne ewo ache ni mponu a ebetimi atenetene wa blabo eye sompa sa wo pese wonya blabo a etena ewo ablanfo nsuo biada mekeka wo nya nkekawa se enwo anasa abekwan emeso watade fifo a yetse sompa t-shirt ye hye ya mepacho na chese wo tie sompa emeso white garment mu a say ye white garment na hye ye no correct enti no ya no watie sompa ebema wo akatua pasa nsa blabo mu nsempa ena ya ye de ebrewo and also ya eda foforo Friday and for news interviews and what have you is sompa yes ye we so na third service no and nso tua so na ahomache nso so adon no so na service nso no so eto aso wa ba we no kra na and I was saying and some ho na nso ye fiada nso de ye ntufo ye ntufo utufo wase wo energy and na wo time nyina fiada ye ntufo adentia ko wo utufo awie no o de be ko weekends okay nyame ampata na o de afutu na se fridge wo chena asamasi awie no no wo be ka se yi sompafo kan o no wa mana si awie enti fiada ne de no ko boye di ahye no o san ko boye di ahye nso wenti papa no enti fiada ne de kasa o kan bi gum na wo mata se ne sebese pa ne ko ni mahaba ye beboa wo no nso benyansafo ne tase benim ye kan benim de fo mo kra ye wonyansa ne ye wonim de ade bi wo ho na the wisdom ko ye without knowledge but won se na akopas knowledge is power enti ye tase benim de fo mu enti enya benyansafo nko na mo benim de fo so wo se wo ye sa nipa ne bi letimi boa wo
ena dia na eko ena ensem wo ho when your friend say Ghana today esanso opeso hu say the Ghana tie enei ha na eso tie enkrata no so nsem pii na abam wo mo nam de wo mo keka nyina aba ensem amampani ne asoafo no kokohia no abeba nkrata no sade wo so no ma no say wo mo ko thank you to wo mo to aba wo mo ninkunim wo di nkuku nyina no wo mo bedam ase say mo ato ama wo mo awe eno nso ehonsem na no kra so ne ase ye hu de wo di animu de wo di animu amu akọ ne se wa hwe ya obi be ka se ne thank you to no kra we de di animu ntia ne eduru ani na onse se ye bobo so hwe na ye ka se obi edi first ya o kon na tare atete kra o de nam ye na kokoje ne krata ani akokodu ne kokogina ho o si wo meme me nantie no timi wo se you as wa champa bo afofo na o mabobo awia na ugina ho na stella enuru so ne ye behwe na adato kra ye bo odi ne wadress san kra no wabo otu apata why dai wabo otu apata hello so ne say wo say ase o pia na kono no o san na chi nti obi nhu ne obedi anim why say ka te chem anya sam ketwa pia wa na no so pia ba na so pia pa pa ba chire na so de obetimi anya kokuro duro adi animu no ono na ya na yedi kuku no so ano nanso yede so ano wi a ebe wi ni wanya achidifo ama wo modi na chi na wo mnem se alaji wono ne kura franka ne nti obedi animu ono de no bagawa ya se eno no na ono ne di animu sa brand se franka kitafo nti se omo kọ sa abato ne ho thank you to dia na ono ana wo se odi animu nti ono ana kọ nanso papa no o akokoduro ase bia na nka wafere so onfere ye o kasa kama na o hwe yewra Richard Amwakoba political scientist ya o say tintima wo MPP amano koima na nsen akro so man hwe mo ne meya wo po na ho chi e de afri wo mo hui o so wo hwe o mo kakra o se na nado no mo fa so bo ne nkoma no ebi se yewra ba omiana anya na dwuma ye na wo mo mpenkra mo fo na mo mpede e ben o se nyesa o se na o kasa wo before say beto aba no say nya de a Ewra Mahamode akonwa no mampanye adwane be ma ne da na bie mu nso no korampo no wo hwe asem na sa asem na wo kan ye na abato no wo hwe ne nkenkan so kodu mpompon so bi yenya nkan wie ye nso na ja to da bi na se kwan bi wo ho na wo kwa wa utimu se tell me come in here enkwafo yi ko de wo mana mo no wa cheme me so me mana mo no mu otie mo wantin ma me concede defeat ya ye raba o me abe concede defeat amanfo bo na baso yi ye ra doctor mo acha mo akoba se na na ado adwa yi ba o mia esa se wa anya wa ka che ne se won ko dintum tentem sa dintum na konya no kra no o ga so de be mama na ono so dim ni ka abe concede defeat into no yewra what you say kufuado ya ade a wono so wadwa mahama rough na kan wo se wadwa omia enti ama ejechemu kakra abase sa se fashion se na ya doso wo amanyoko ni mu ya asemo ekuma no bi nso toto aboba park so omo se sen enti ade no se so omo se nkomo bi ebefiri akire aba no emfiri omo ho mo nkan bibia nenso stella no te said the adane bi omuko meeting secret a ewie na record ne da bon beto bedwasre de nti graph hu se bibia sokoko a no on na son red line nti o he me graph ye kuta me ya red line no ni tida so no former president ya former president emu de wa he former president na Kufuado ono na ni tidika the immediate past president ma no hwan na ni dindika on se madam me afi de toaso no kane foto samfo Ewra Kano Furiata okay ena bio de toso miensa ya Elijah Mahmoud Baumia ansana kane asen central mra shebedwani Ewra Kane de akompre ko Japan so de aba okay ena afi de opo wa chire na Ewra na Sompa FM on epo e wa chire Ewra na po opo se ya ba so de na we ani dini ne se de wo se opo wa chire na po wa chire okay nti campaign ne koso no enkomo binu ma ekokoso ne se de wo musidi wo nkomo fai eno na ma Ghana fo nso ye sa ene ye be kire mu se bibidi ya badu enne ma na esi ye ne nyina esi nanso so no ma na se Ewra JFK enne dom se
unya te se nkomo bi apiepie sa enye committee na wo mote ya yura ma ko lonkwe da no no wo mo na de no aba nti mo bi anye ntum nanso hu bia ya na no kore kakra wa akire nti anopai the new publisher the Obokrata edaha the insight aba sana the daily statement so aba daily gist aba anopai afi the new finder wa hunu bibi ya bebo so ne na the liberator anonso edaha and the entama and afi the herald the Obokrata near the deacon the informer the Obokrata ekutami anopai na afi the Ghanaian publisher. Any I mean so me wo daily graphic e wa ha say no daily guide the Obokrata na be di ha the chronicle so e wa ha say no sans na the new crusading guidance so weekend crusading guide and no e wa ha say no business and finance times and so e wa ha say no the daily post the Obokrata no and so aba a drama so the inquisitor ewa ha senum na the custodian the Obokrata no so no pay wonum nyina abaya ensem omode nam ne de setie ni apam na yanka semba ko nyina hini ni se no aye boss so ye danya the Obokrata no se ho na box site wo no nyina hini yanka yewra ayi your friend is Mahama ni Ibrahim Mahama ekoto MPP ba mbepa ho no no mama na ntu omo se do mbe ye no kese ama oman ni nyina ate ho mfa so no adade e call so wo ho no we take any sense a seasoned journalist wa bo adwumani mu ache so many decades ma men kan sa apam de oba enye ne sen na osi hu sa asem no de soja fo no ne Timemufo mebunu bi koyeye no. Anope ma ye ma tiefu amo. Na emema ma no ye ma omo all correct sa. Permission to say something. They take am. Na wo hunu se eba asojafo ntete ene wo munwumadi a. Wo mu na yete se emo na ye fre wo mu kakahini no. Kakahini. Ne toka na noka. Wonu wudi agro kra no soje ne chia wo nsem kra wo hu wache no obechia bewie ne wanim asesa ya kakahini wukọ ayi haban mu anase ya yatene kra se pen no abotuntum no a wo mu kwa no wo masan line aha ne ho nso so won kapa wo mu na nyamehwe wo mu so de police for by no black okay twaso omo atare no atwaso anti kakahini for mu ya police for na yawo de frɛ o mo se mobro mobro no onye wowa nanso ba bia o san bia wutwam kura a wonka no a wotumi tu bɛfɛ waso ho na odi wuti konum de a nya na wawie ya oh ende emfa ho se wanhunu wombɛbo uti ba yete se ayi no be se balu ayi ya friend simple balu ya hu no last size no enti sra adom ne de emra wo mudwumadi bia wo mudi ana wo moko training so a sa timamufuo su no ye yifiri wo mu civilian you know ye yifiri wo mu no mercy for the cripple wonderful na huma brasem bia kra do before complain discipline enti ade ba ko e wo mo ho ne se bra wo sha atare na ye se woro no wa woro e ba sa wama na dwuma nyina na no adwo nemom woro na o yese we be ma de a oh ende wa hwe yi bibi be fo wani so na ade a wo mu a asefima ya ne se wokra ato wo ho nema bi ho a satimamufo no ye nhuni nemo wo mu ko training wie ne e kire se sei na ade te sei na ade te sei na ade te ntina ya na mo barracks no on se wo mu no nheda ne ye ntina sa ukunu no kora no wokwa wo bra ibeja na manaba wo banso a wo metena se nche na timamufuo su na san ewura no na ya san atwene de ne ko enti wo mbe pie bia no wo mte se kana man ya sa wo yonwanu munso akunti nya sam ketwa ne ma ya hye na fa wo manum sa pepepe enti soja fo ntare hye no emra kwan so no hwan kura na be kire se eni kwan so wo hye wi ana wo hye wi ena ni kwan se wo ton santade we wo abonten brebra manka mane ya se unim wo mo adwuma no mu mra nso de a atare no ye wo design bi no ma ewom
So connect sa ento. Okay. Etimi ba se bi kura ye sra na bi a ye di ne bone atare ne ya fa asi na edi aba begum say ye fools. Ebia ye wo mo ekonto kwa pata ne bi a oti nananom wonse de no entare bi. Enti se gumu sa na akoko yi sha. Asa ono wo mo ayepe. Na Apam ntwa wano eno ayura kuti na what bite kase so akoso eje wo akode etena se no. Na oye bambo mu ehwehwemu nimdifo pa. Na okase abrantia no kra etuo ne kan na no ohye srafo atade ne bi no. Ni nnua be ma na ye srani. Oh okay. Ana wa free mu wawu. No wakofa na tare ase. Enti kwa bi so na wasanka abusua no. Esade asrafo na tade no koma wo no back. Ena wo hwa aminim so ono me diadefo on na diade on na ye bema e wa abusua ni mu nti no otena so o ma mfa nko enti ye uniform na srafo ni hye ni bia pepepe ni nua ye sra ni wawu e wo so mo de uniform ne ko o ma mfa nko e no ko hwe kra kwan ya e fa so a esi ye no mo we no mo se wuro krache ana wa ya na no mo pepla no wa wuro soro no no mo se wuro down no o se won hye bibia wa ase enti no wuntimi nwronya sa wo be ma beda so eno mo se ene store bi ne wa hai ura ho na ko tonton boxer shorts wo ho to bi she ko bi she ko to bi she na wuro no ho na fa bere ye wo se da so could you believe say Apam bra ye bo ni to oda ho no na bi fufu sha se boxer eti se nika ya acha se ya du ni ko tojo kola ahye na se adenti na to da bia ya na ya nkasa ne ye frefre eniema ensem fata betimi age ye nkra free ensem de ma ye ho sa civilian su ye wo aman bi ya makoso pen ho de wo ye den police ntete ya na soja ntete ye no ye de wo be famu bi Libya ka ho set ye bia wo be famu bi Israel for so wonderful set ye bia ye de wo be fam mpo wakọ ti se college no Ube fe num ansana wapia ba bonte. Wapia ba ne discipline you are coming with it. Ya na se woman ade pa no ukọ ho kura osuru. E ka ho bi na woman na yetim no. Ube hu se aban agapade na obi afa na kwa. Ewia ese enkosi hwe. Obi so ahwe ha no ahwe ma ade asei. Na so se ye do fa santete enu mu a ubehu de ntia wo so obo man agapade ho ban na ade enye wo de anso ubehu de ntia ni kwanse wo do ho kura akoka ba on say na wo so mo de say in August ya mo ba be she o mo mbekọ national service no yes o my Ghana mo ha say no mo de mo ba be fa entity ye ni ma me anu nti bebre bekọ private sector obi so okra mpa se obekọ ho pa ma ye de na akwa enu mu de ene enka obekọ akoye entrepreneur ono anu na so no mo nya ni gidigidi say train ya womodi omo bi a obeye sra ni ankasa be fem no e bia we be mild one kakra de amomo sra ni aka cho se guntwere ana duaburu wa hweyi unankokom ebedi afe na oda so te yawo no enti mama wontiti bi ne edu ba bi a munya ntobo ase na monhunu se man na ye wom no ya yese akokono akokono akofa na ase wa ye frɛ na himfie kura abɔ ne ka no bɔ de atopa ne bae osabu pako enti ya na monye ye ho ntobo ase kakra na abrewa bedi twade afiri na no abusua no nkafra no wo mo nhyɛden aye na aba ene ya san so afra yi foforo aba beka ho enti we nya ntankotwe wa mo de ne do before complain unya ye wie na wa asem bi ka na waka e ho na abu hu sesa they are friends. I thought I been so am I NG and watching ye Jaimu obi bejo fun a Jaimu ma no wo won kwa wo wa de wo japade nyina kora no wo dane ma no a wo ahode won kwan de wo kwakra so bo chen bibia Apam yan kwa ye nim na ye for the daily graphic da wo krata no enhase enu ada wo hwe man probia nkran ha senom free sanitary pass ye friend no bratam akwada ba yi wasi so a ena kura de bi wo ho a 10 years no ma sha se ebu wo monsa bratam we ye different from bratam no no de wa we ahotetam okay bratam no de se na sanity nimsa sa wa ye bra ena ne tam we se no eye de ahote ewo mo se kanadie na omu wie sansi anti we na ye bratam abefo de amo enti obi ya bra na ya wo mom sa tam na se fichi krotam no correct obi kwa fichira
na free pass no na omukɔpa ho entoma na wo hwɛ bɛsɛ was just 2 million school girls na ebenya saa pad ya ye chiche no kwai ho emfa so de wase wode boa ameto da bia enkwada ya wo fi se wa ya nkonam woni bie na suku nsem no etoto ape all because say wabu ne nsa ebi nso so bo ho mo bo mu nsa wo mo emoja no eba pa heavy flow no ya na eba pa enti se be ya wo nkogu mo ho animu ase na bie mo nso kra no bo ho eba tissue your friend is saying T-row ebu ho T-row bi kase kra no ebi kra bo pampers no kra de ayi nkwan bi so no kra ka kase ejo kakra cotton ne wom na wo hwe ebi wo ho a T-row no ebi eden nokre obehu se wase ho no nso na pam very 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 mild sensitive sensitive but ho emre enti mo na wode we say na ekọ no tissue ne kọ no eya na nduro no nso mo de ye tissue no ebia ebe rere wase won kakran ka wode hye obi wo ho na ho achinchin moja na chinchin no a bo sa afi wonya na ho no ye kron kakran kakra ebetimi akọ how de aba ebetimi ebie kwa ma bacteria and fungus na timi abo awura wase wo ebasa na enemu nsan ya de obi wo se menya nsan ya de nso na ebia no wankwa ankofa na nem na ebia sa na eman ho na free eba se be ya nkwada suku kro be koso nti no na enam so ma pass adwumedie we se hontuma na o se wo hwe sustainable development goals ye wiase nyina de asi won mo anim se wo mo be hwe ama emuatimi akọ de ama obia no wo hwe 4 and 5 na wo se no ne to kese me wadamfo broni bi me busa anse enti abrofo no mo ne yen so pepepa na se de ye ma no bu o mo nsa ne sa na o mo nso bu o mo nsa because wo hwe abri bia se de ni picture be post to nom ne emfa ho se ne boso mi asokra wo hu bibia kire se sign bia kire no se ho no nhyehyɛ ne ye adwuma nti eno na ye pesi emitia nti ye ni abre no nti we mo mu aya na wo mu ni bie na ya na ya revo sem nti ene nam so ama yewura mahama his excellency enrada wone empanyifo akopa sa adwumadie no ho entoma na apam udru kratafan ye toso mienu no a methodist asafo ede empaibo eni akonchina hyehyɛ so ede ama yankase ma mpanyin Professor Jane Nana Opoku Agyeman sebe ya ono so na ho mre ya wowom ewo ne yade mu no so no obetimi aboa na Yakopon etie ne sufre na wasade na bo maiga na mhase no masomdwem ewo ahokeka ne yahodin mu na okyeresa akonta mining wuntumi chama wuntumi asante mantem MPP chairman wo hwe okyeresa ne concessions ahodo a wode amema me ma China for digalam say ni ade no a ya ade ampanyimfo ahyase a wonom so ebobo ho a wo mo ye hwehwemu nti no krata no so ede aba ewo efa hase no mo eno so yebobi mu amane ede amamo na asem bia ba baby say we say asem bi so Emil Sean ene de aba wo say adenti na ye wrani mo nyamfo Michael Kwe ne reporter wode ba ye fa defeat ya MPP amanyoko ne court 2024 abato no so no wakogye ye poto no wo mo pese wonom de hya kokoam o say ya sembisa wo se wo mo behwe na wo mo edi enchiremu nso so etimi ebenti no we say ene kakra wo mo pese NDC fo be hu na o my homework okay it's when kakra ba ya say Financial Intelligence Center FIC make say wo mo hwehwe akonta mining so ni mo na ya de akrata yi de abanti apam de kita won ye fanto aso ene me the Ghanaian Times the Bokrata the Ghanaian Times network was the most authoritative newspaper obapa kosuye nshira no pa memo wache se de tia na maka no na waboni tirinko okay what the Professor Fred Newton being kamfoni aba beto akire you has one da no suapon a ewo Framantemo University of Health and Sciences wono University of Health there were Framantemo ni di saying you has ne full name ni di saying University of Health you has obi tie wo so can you has na no mbe hunu you has no bo ha o hu enti the University of Ghana say
enye ya na omaka legon nso legon no ye ebrono ana baabi and so can investor of Ghana obi am say legon ti you has no so den na wo voter region no yes you are poor ba ko pen na wo ho and na friend you has no ya ko ye nim University of Health and sciences allied science ko nim you has na professor Binka na ekasa ni wose ene se ye bo ne manyina hu aho ye budget de ye ka ho ahwan nom ne ade no enhye da ma ye tirimu se kwan e befa so a atiri di yade ye betu ase o ayi afiri ye mmokura na we wiase nyina da na wo mo ayi asi ho ede ebo malaria ho bra na wo kansa asemi na wo my Ghana se nyame ahyira ye papa eba gold a wa mayembi sana diamond ye wo bi ye wo fango oyire timber ye wo ya kuro ya ye wo de train ede nante ye frɛ ne coal yi eno nso ye wo bi ye say lithium de o mo de ye phone battery eno nso kura ye san wo bi bauxite eno nso ye wo manganese ye wo nkyene short ne ye san won tontom o mo e cause malaria o man bi etimi ye malaria nuru bebre ede ba na entime mfantontom onye hwe gise wo mo wiyen emenya yare enti se be ebetimi atu ase no e wo se mosquito treated net no ye dem entesa enuru ndi ebeto anoma stella malaria bekoso ani atena enti eno no wo world malaria day na ye say malaria ends with us se ebetimi atu ase ana se etu betwa e wo yasetena mu a ejina yan ye so say ye bede obi say me dem a ete say de ya de defunu jana ntontom nwe ye bede dawo enti ya dem na ntontom na ntimi ankawo eno ho asem anopai de Ghanaian Times de obokrata no wetwa de aba ahotetam a mampani ene tibrekese ne kohia ya wo mo pa ahontema no eno nso na papa yi kirekirim wo say Farida say wo bu ne nsa mampani ne nsa de ya ansabu no ete ebi de akura bu ne nsa yesi eni da na ewo no so bosome no so pe na obi atene nka na nso so wonya sanitary pad papa ebo a ya sa na ema ne bia emma so Zoom Lion ena de aba betudwa se 1.2 billion eka aban de wo mo no na wono makasa se tie bia nkasasi a wo makasasi na ohwa na mo aban etua na kyese bibia bekoyi amaka na firi ho na adwuma pa yese wo mo yo ede dum wo my Ghana ma hote ba no wo bekoso anso adwo DVLA Driver Vehicle License and Authority wono monso na wo mo de da hekratafa etoso duba akon na wo mo de atudwa se National Community Outreach no ebeboa pa ama akwanhia hodo a yehia ene wono ma ye ntunhyemu no nyina nso eto atimi atwa anopai Ghanaian Times wetwa bi ya wode aba na yewura Jonfo ya wono ene ye ebanse ntrofo nyina ye president wono nso akasa bi na ne nkasa ne wo kyese Ahmed Swali wo no kama ye se wo manyimu emrenimfo wom eba abambofo a wono mu wom na nse ya na brebre wo mkonya bi so ni panchi ya na ye kyere se wo ka ho bi pa na wo munya Ahmedimfo nyina adonyefo koto ne so were nanso kama ye se asem na obetimi atwetwea ebewie ne wa pa aba no wagem enti wode ekọ ECOWAS court enti ECOWAS fo nso mrem anopai krata no wetwa ehonsem bi ya wode aba no nso ye boso ewo Ghanaian Times say asante hena kasa na ne nkasa ye no de no kafa ho the ready example in my mind is a former British Prime Minister pound sterling in my pocket after devaluating I would say mid-November 1966. I see. Young friend, no see her. You. And what you know, oh, her children, so what the above to say. Government gold fields rich transition deal. Damn my minds. One more to train 10 kwa, yes, and one more lances and a why not? Gold board buy, no, or much I say. Womu de adwuma die no a yewura same jamfi eda no yesu die ne bia so ofo akira a wo kromfo wo fa mpomam a wo kromfo wo ne kwan no nokore no ene nkwa no obi mma agya ne nkyɛn gye onam ne so enti se obeto gold
obeton gold obetu gold ana obeye ho adwuma bia na se amfa minerals commission precious minerals for na boboa no gold board ho a ene etumuda na chese wadwuma ba awieye ewie won ma atwi ntanko nyina no sesei da man sese wo mo ene aban no ene mpanimfo board no edi kasubom ne kasasie se de beye na enhyehyɛ se wo mo yo no wo mo ayo na yewura Felix kwachifosu ena ensemi wo danwa anase waboso. Active citizenship, inclusive leadership, essential tools for navigating today's complex world. We Star Ghana Foundation Executive Director ena wakasai Alhaji Ibrahim Tanko Amidu wono ena wone domneshia eno nso honsem genen cham sam fancy wetwabiaba Mame for daily guide obokrata no so entwa so na otafo aboto mpesua so asantemantem wo mra hyebedwane ye Vincent Ekwawasafua ena nrada watre krata tententen ode akwa Supreme Court batan ye no ewo my Ghana mu hase no se ye Mahama mampanyin said the watu Chief Justice Asia Konwa no onfa tabuno ntoso ma wo makwan kra mampanyin enye sa ade no kratafan ye toso miensa ena wode sa asem we say ebaye na wo hwe wayi Zoom Lion hye wonu mu ase no a ayade a yenua be manase wode atompanyimfo anim se wondwumadie no ebon pa nkoye eno ntima wonum renew wo mu contract a wonum ani wo mu wo said the onu wo mu wo no esia omani nsi wa sanse wondwumadie no enkoye na apam se wo ba ase no makonta de no so no Financial Intelligence Center for so ehwehwemu ya so mo ehwehwe wono so ne nsemu no efa akonta mines ni dwumadi ahodo ya wodie no so no eya ade akrata yin so ede eho de wo ebaye na yenkwa hase no nyina hini die aba beto ha okay na esi nipa ba ko watina nanom wonse edo ma foforo miensa eprepra ewo sojafo wonum tuo ya wonum ebiemu egu wo mu eso no na wo hwa hase no mu a narcotic control commission na court for na wonum so aye adwumasoin wo mo kire se 73 slap of suspected cocaine was Swiss port temahaya Greater Accra region heya wo makwa akoche ya chese wo mo ede inspection enso ahihye so dendenden na yetwamu ana na aba wow abedru temaport enti no yewura Daniel Mike Colley ena ono eye panyi kwankyerefo oda no a wode ensem we se ho atu dwente kokkrata fe to so nsia emu nsem ni nyina so ewo ahasenom na otumfo se to ababi o nyamekese otekra rebra ne kruwe nwoma so o tietia na namo achi ednani kyeremu ama no ne na wasa befie na ese pani kwhwe eni ekwaku ya be me oya be matufo ya be me oya be etufo ya be me oya be enrada na nya asem ketoa wotimu sama mrani amane edi ehim na yase ukopie mu wo mo esi atofo na nya asem ketoa ne private jet no wode call you okay na ukohwe Prempeh the first international airport kanani afelu Kumasi airport yese ni Kumasi airport bi upgrade se no at the Prempeh the first international free straight to amanone enti no na chese wode ne private jet kwa yo besi woma na hifu ina nua okwa kantankran chemi akasa me papa said there was here to tune and toma ne ayi na na twibo si akon apegemo ne cameraman chese wo mo SCC wo mo so na nanom hemfo enso so ekwohia no na case saso te wo hwakrata ni mu ase case ne de na bulu se otwe hunwi esanse sikadwa kofi ono akasa no yonko bremu ya osi wo ma ne tena ne so no wabefie ento mo kohia no eye na wa wetu a wo mo so de ho ensem no so aba betu edwa na Ghana Bar Association omo so keka bi de tire eye amanyofo ene mpanyifo nyina ya ban mu mpanyifo ka ho ne mapanyi se wo mo hwe na wo mo efa nidie no obuo e ma Ghana ye mra no ewo eye Chief Justice ntugo ya omo tuagu no wunya krata na emu nsem esi ase ne nyina so eye ade a
wonsa ebetimi aka na say inflation no akodo 17.2%. World Bank for and the about 2025. So tia na ekọ animu. Ene onya ebeka akire wo. 17.5 na apam kwambi so no ya de ekọ nanim. Ekọ nanim. So Dr. Nkroma kan forward ever, backwards never. Enti that just say the etie no there be o enhwe or say mamen kan kakra. Okay. It's projecting in a drastic reduction inflation. That negative 9.4% in 2026. As one more share any but in its April 2025 Africa Post report, the World Bank estimated the Ghana's inflation rate would be 8.0 in 2027. Kwa bi so na say eba form kakwan wo mu share any mo say betimi ate akọ form say ye kọ ye nim nti apam de ho no nya krata ni bia inflation ne ye mfana ma egina ye sikam. Okay, nti ojo no pass na bibia to di inflation say I say yahu ska no nti hu no kakra na nso yi na de twade abo nse asa Apam yes madam my yanko ye nim why na Bono minister wakasa we say Bono regional minister Yera Joseph Adai Akwaboa na woni nsentrefo edi enkonwasie ni nyina ne sensempa ya efa Bono mantam ne ho no wonom enna na di emfa nkyra mansan yesi asansa fa de ode kire to da bia wo hwe nsem ahodo bia ya na Bono mantam ni titru journalist for ya omo wo sentrefo na o kire say ya omo moa ema ye hu Bono mantam ne se ne etie na esefata anti se no de wose wo mo moden na wonum project a positive image of the region na say enfaso dia wo do o man no so nya e de free Bono mantam no omomo ana ne nyina so entime enkoso e wo kwan paso ye se be me be ne ho ate EPF ka wakwa akowia ama ene wonum media ye na select committee on health bedweko ye no omra hyebedwemu o mo hwapom de ho nsem so no ya so mo de nsembo hia ene de ama konfa no chia ban ya sabia wo ondwuma pa ya wo de nti wo se won tonkoso na wonye sama bibia so enkoye na yewura abrakwa enso na wo kasa no se transition to chip embedded passport Ghanaian led. Yes, say your chip why you say your friends your passport why you bent to say chip kwan so no. Yeah, the chip will be bibia be ya kama and say wo ya na say ensema hodo ekwo your passport officer hodo nyina no na eto atwa apam we ne ensem kakra the daily guide the workrata na the bar adwaman so. And wafa guide ma memfa the new weekend crusading guide the workrata na say the wabo yiro damede so e me hyeda nkomusa no e de akire efa Chief Justice a wo ma ho no ene tafo mra hye bedwane injunction a wo mo file ye nyina anopei edahabi ma me so mfuni ewo akire na ebio wasan so de aba beto ase ye nyai se ye hansen twerofo we gj ena eka ede kire yewura special prosecutor se wo de hia wo man mu no pro ne kata se hye ekoso wo mo wo ho bom mu no wontwe wo mo mra ngomam enya sensentwerofo a womo ebe by sete woma no ede ato ho ena yedi woma chi anopei wode yewura Gordon asarebedi akon ne mfoni aba beto akire na yewura ba achemfo ene afoforo nso ayebo wa amaba so no mfoni no ede akire ha ya ene nso yebo so ede akire atiefo ne yese last commission pania wo mu yi no chini yema ne se hene ha wo mo ntwe anopei krata no watwa bi ya wode aba mekwa amanone de na ansana mekwa amanone no posi sadom no medu wuram maame Elizabeth Ofosu ejare na boboa no babia wo yemrase badwani Tachiman North na hinkro no ene tuobodom babia na no otutu atu firi baaye no na wode atodwe achese aposifo achi nipa makomako adunu nan ne nyina ye ahensement me ho ase a ewo tuobodom anopei the new weekend crusading guide watwa ediaba enu achi no wasan de ato ho ekire de sira adomi kokoye ewo nyina hini na krata ne se ayere so a yenwura wasana abosome num no wonom a ebe national service nyina ebekwa akofan tetiem ewo military ansana wo maba anopei ehonsem
edaha ena national service for empenimfo no ene srado mo mpenimfo wo mo ete ha wo mo twamfoni ne yedi atokrata anum na maame Dr. Hannah Amacha Bisiu wono nso mfoni ewo ha wono na ye administrator edema Minerals Development Fund no na wodi atodwa e kire se esei emabunu be se empem ahanu ene ekire ana mpem mienu ne ahenum saafo ni nyina ebenya mfaso ye de omo be fantitiem na wo mo etisa ne ye wo mo a wo mo mpasua so ye tu fo magudi a emfa kwampa so a ya sense ase no ebinu ba besua se de esi ye empata ene se de esi duedue nu yakura sama ekosan ye kwaye foforo ebiu eno ho asem krata na atwa ya wode aba eno nso ye boso na fe ye de ama yetiefo Fisheries Commission for na ekasai wo mo de ka kira ban se wonu mo a wo mo se ebenya mpata anuane na wo mo ede ama wo mo fish enya bi edi aye ntwopan na ebadwa so nso a ukura kuma bi kura wanya bi ama wo nkwansa ase aye de na sofo ebi frɛ ne sofo abrebe ebi so sofo mako na nso sɛ de wo mbɛka ne bia no wo yɛ sofo Reverend Tim Fojo ne mfoni ne da akire ene wo se wo de cross no ko ade atia cocaine anopai krata na mfansie won se sompa na e boso ede kire wo se na no menteme ho ase bi esi pa wo Pakistan ni India fo ntem ne nyina ne se okọ Bagama tu brane a wo mko sane gu won ma e konsra hwebi so wo be ponatifi wie ye hwehwemu chese asa ye nkramofo bi ne koye sa wo mo ne Pakistan so bohye enti wo mususu se ye wo mo nti wo makuru su boda ekwewie na Pakistan fo nso se wo mo man India fo visa ma wo mo ma ho emedi wo mo dwanom na ho ade anopai ensem no eda nkrata nom na South Korea kane mampani Moon Jae ene wo no nso wo mo aso ne panchi se bribery bi akoso anopai krata na twa ede aba ye ka wo se enche ye de ani be kire mu ewo ahoma no so na watimi abremu bi se de be ya so ni Black Sheriff ne obonyo o se senkanya nwumu a nka se o aboso kan ye dey o ton spare parts na se spare parts ade o ton spare parts enye nti enwum no na aboa no a ese ono kwa obetimi afa spare parts na ba ama ebi no maton. Oh, okay, see. Apeja no kwa ni mu chance. Okay, spare parts say wo mu ni this one this show. E bi anko no na ton ma kuma. E bi ton boot and not. Okay. E bi so ton shaft. Okay, it's no the end there. O betimi akofa ba but e bi anko ton boot and not. E no nya adwuma ye adwuma e beka sa nye but ye be fa course no 0260 196064 and 0260196065 na yenhwe wo se yewura manase centroni wo de asem bi ba se ebeya zoom lion contract na ewu amomo renew biem na no asem bi free mu aba committee ya wonom so ehwe ahonidi apomuden ho ensem so no eso de ensem ato yewura ni monyamfo se wonhwe na saa asem no wantie sanitation minister asem wontie saa sense de how ebeba ye kwa ahoma no so no ma meje opoku agema ne ho ato no ano pay deliberator atwa de aba na ewura ato force so se oman no se de ebi no mo ka se enye no eye pa na ama wo mo ewa mo no ne kura no wo mo de wo musika ba be hye mama atumpon jo. Hello, good morning, me don food in baby akasa free. What me did you follow kasa free tapa what's the reason? Yo, ma yentie we me don for. Yo ana pray dem kan say ya mamu nyina achi ene adwuma. E said that come more about akoro be say ne because we don na breakfast no omo no ma ye ni dia na pa. Yeah, that's madam masa me kan say inya hi de na esi no like masa me that experience we me na kasa my experience that we did takra de because takra na me tna coach kuntino takra de masa me yanko boy ko 17 okose akoto do market sexy so just for uniform no masa it's like you do not say careful on omuma binwa no takra Sompa FM from an 8 o'clock it we have 2 o'clock so you see you are not go keep close back and sana on baba
uniform no omaga say blend against run no ma di uniform in the accord me say you to know say soldier contrary and matter o soldier contrary apply we na we di nimpa ho apply na soldier tare o ye gba ni bi ye o soldier tare apply na be be away na me o tare na o fun ada you to know eti me say you to know ye we soldier contrary na because o ya tare a o shasusu wo that's it. Yeah, Sompa for yes, Sompa ntade into obi anhye ne de. Hello, good morning, Pacho. Din baby akasa free. Good morning. Ya kwame ko ati me kasa free 37. Ko ati Pacho ma yentie we me dofo. Yo, ma mentia na mentia tie ko na mentia ita ko sa agwa de na mentia Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Na men kase Ghana ha ton cha tia na etoda men sentre program du mo ya opa. Ya wa ha Ghana 2024 ya be tuaba. President Mahama, then candidate Mahama, would not platform be a no dear cook na buy them. Anna, I'm a more phone. And no more than Naya repair now. That's no kind of repair now, man. Most of the players, no guys, you see a kata. Now that's now on walk at the most young as a papa, we have any move. I don't know, and I repair not no kind of man. The amount of the players, not a year, and got an Yosia kata. You have to tell on my better alcohol. Say, and I come to some teaching hospital. I'm Dr. Penny, and the meteor doctor, you prove, and me don't know. Dr. Penny, I've done it more than 30 years. Now, Minister, about 3 months, I will cut out Dr. Penny says, call to make a thousand kata. When I throw your beard in Kawata, I come with Yansia kata. Young for here in Medasi. Yes, yeah, that's no a drink. Hello, good morning. Obi from Kuma, when be so ya no be enfumunya, chuma mention so ya nema crab, but to the beer. Na ya share ye hu ye. Hello. Me pa chow din baby akase frɛ me dofo. Hello. Hello. Yeah, good morning. Pacho FM Michael because I three take my sometimes. Me pa chow my enti o me dofo. Good morning. My uncle. Pa chow ba na wa lower way no o TV and I say radio set no. I said TV decoder no so ye di TNT ya na mo lower na di amaye. Hello, good morning. Hello. Good morning. You let me on patch check lines in my. Hello. Ebasa. Komodieni nkoye. Hello, my dear. Good morning. Yeah, good morning. Acha Sompa suni udin baby afre free. Pacho wadaroma medin oleo. I'm kasefeta konsoyem. One mpacho ma ntio. Wasama suruma constituency ona buka former MP takwasoyem. Wasama constituency ni chana na pawe bebe obia mchano. Namcha former MP ona banya kati. Na me ba fact muna ba tena some MP mi fan kan because tell me bebe bia I dey mai. Yɛn ni sɛ MTN na yɛn network yɛn network kuma ntumu mo de na mo fa MTN bi fan kan ma because Airtel friend na yɛn de. Mate. Na me ba fact chief justice issue I'm for big now they be before one or judging issue no chief justice issue. I will tell everything that yet to them yet about it. And I have to emra yet them ready at emra party. Until my ma and every people in this other material commercial free, but I won't say I am a cook, I am a Mayokobia, yam running at the attic. Oh, and I'm rushing until I'm a penny for the mano. Yes, ram. And the bit not yet before I from the chief justice issue at home in this war. I'm between cool, yet to them, yet to want it, and they said it's a motor of a Vanna Boyno. And the chief justice issue, Yam Penny, President Mama, or more than I or some run upon Yagma. You're watching about it on Trasso, on one Trasso, watching about it on uniform floor. Yeah, jungle and Fanner, but yeah, that's up from the film that's all. Then you do 4-5 from walking to the drum. They're pattern of a black, Mama Falk, what they are saying as a technology. And that's on for some reason, until Mama for some reason, somebody and let a commission floor. And then I'm running a
the best finance how come you know mutimra Kafra, ante kwansema wa high administrator. Wa wo se enfenti enka ho no. Wate wa boniti nkominim so obeye ho adwuma. Hello, good morning. Good morning, Ominyaba. Pacho di baby akasa frame dofo. Original Apam kasa fit Techimai, yo mayenkwai. Kakra na for mekane say na yewura babum ya MGB ko omunya ni po obedi omanim no mako omu na ase asom na omu ya na say di opoto ma ne hwe no Jesus bebum yewura babum ya de yewura na na do ye dey meka do bi say MPP na say NDC na say ne say ni pa no wata so akoto aba na say wawe a na ye beniba na de ma say be what ya dey so no na sore no akọ wonu akọ so na di animu waka say me de enye me just Ghana man pension ma me ba na mu man to aba ma me na say na wawe a wonu no so di animu no mu ko ani nti onu abekọ unya tabi no ma pension wo man mu na nipa ewo nipa ho kire ye wasim di education abediga for mumu na nkwa nko school abankwa ni wi a wo munya dwumanya na so wawe a wono anko minya ba me da mase nya menka mo me tanki akoso mate waje so yanso ye da wasese wo frɛ. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho di baby akasa free. Pastor me mama chana pe. Me kasa free kwashima. Me dey ni ku. Yo. Ya je wo so bra kwa ku. No pe me fa kwan so nchia ma me amalu so wo akọ ti so. Me koma sem so kwan ekọ ekrom ejuma ko ekọ so edro kwan enye kra nti yesre se road minister so maba omohwe no mye sa kwan ne man ebien chief justice so minim nti a edingo ka se MPP agi asem ne eginim MPP wo ehoi senam college ni kan no omo di emready na bibia se de mra na eye nti yehwe na chief justice utu na nyem ra kwan so so obi no bet na om na be sa ade because nye bidita aban no so aban na oba ni aban na ma unti sa kwan na onim se chief justice mu di madi odi na nye ni ko san ko ama kwan na de so yi what na na so yi na wi u ba so de yi na fi o asem o go je ko se wen na bi mu so so na de bo nso kwa na e ko soro enyama nso na ye ka so mbo metiti nso no sa bebi $1 gina bebi sa so na gina nti kwan afa so ye to ugbo ye campaign sem na kan ye to abama no ye stress no hwe no ye se adwuma no nja chief justice no nye adwuma no mo so hwe no man no dela ne mbra fom nye so ye ho ha ye kakra na man ne mu aidin yeah, that's it. Hello, good morning. Fine morning, Mimi Aba. My dear Udin baby akasa free. I'm sleeping food like a Techimai. Yo, Techimai phone nyina ho ye de. Mo ye. Pacho ma yenti o. Ya no watch school teacher man. Wate won Canada oje oso. Yo me da se. Ba ko na me chani aduma pa mo bo. Mo ka bi fa soja fo ne obi no mo kosia ya amawu aba mo. So da bia nipa ye nyina ye tie sompa. Ye se akadesem o da tu so da no da ni na je video so da ni ne be o de atare no ma bro no ma na o de ka wa je jakura na o de ko ya se ndan ka o fita wonko akadesem ne kokotia wa ye ande wa ji wani sui eto da be enfa abu masa abu omo mo pa no because so da ni yo bia o boy hu ba na wa respect so da ni why and o be respect ni bi yesterday simanfo ne o be hu na bi ni soja fo ne ye ku ne ye se no na ma obi apese oni soja ni ye de epre anka soja fo de ankomu yo bi ankomu kasa obi anko na tintra awon mu tina kromo awon tamba iteli enfa respect ma soja ni police na kakra e o chief justice a amanfo atire petition sanka president jan me no mo ya be because nda uje we ya wan chata bi ai de ato asa utie mraka ba admitie mraka ba do o se MPP suba chief justice a jo mama pancho mu nyina ye do yi o ma pro wan se eyesa na de sa babi ye for politics ngwa na the politics de ewa eyesa so democracy na de emboa na ye bibia se be politics se enye advocacy se president akurase maka menye chief justice o se opina amsan fa betre na konya so yada se papa ye. Hello, good morning. Pacho Sompa Sunye Udin baby akasa free. Aban ma na banya me afi nka o enka on so me dofo we ya be ma na amo akwa me kasa fi to ayi so mo
Yeah, that's a sour from my auntie on ana. Never. They come and tell me about Tampa either as well as you are or your son. No, never. The air force our book. A yard is a man penny over 2 years. You need to just be free. Now, a man penny 2 years or 20 new IGPR. Over half number one to panel and black. Because the air force of Bokwa and let it truly you're going to police you're going to and not the declare of Mangana. And I say the Galamisi Galamisi money so. A man print me fair, no for names from you are figure for your maybe for your own Kadia. After the young cat, I'm paying more that you shoot a car. No one you shoot a man in Suman Forest. I am fired. The car and the forest goes on to say, I told you, I cannot quite see them attending for the Galamisi Gaman into who can on fast swap or your cardiac. And pass answer and yet. The summer penny, the management of the consumer that teaching now. In some fine shame for man, that's the some fast for the oil in the air. I'm saying, you man gonna, and you see that any man there for the new season, you should buy the organ. This is too simple one. I'm saying, you don't send an idea. Okay. Yeah, that's it. Yamen son count, Nana. Hello, good morning, Midofo. Dini baby, I can say free. Mr. Kevin, a big fee from Takwa Sompa. Mipacho ma yentio. I'm not paid in that Sompa. The Damasi, I was doing a sum over your master command of a man in a man. Yes, we had a massive cemetery. Don't captain said, not a buyer and what about you will be a no account and I'm not doing it and no more domestic and I'm my abandoned. I didn't know more than about so you need to keep it and could be a almost in Chanka. Once a business start to as how catch about Sompa FM. The honorable of them Sakando, okay, kind. You see, I buy the bottle to the double behind them, let's say, the unique cafe. And oh, so sorry. I hope I'm not sick. I am forward. Hello, good morning, Pacho. Di maybe you're free. Good morning, Oheneyere. Papa. Good morning. I could send you a cassette of some. Yo, I could some Pacho my way. I'm ready. The person is Magana feeling. I so close to say political witch hunting. And one would be a minute to let him move for you. About also emphasis. Rather than say, oh, government be bad, you're no penny interest, no official, many interest in the are no protected. And no them what them before. It's a more margin in the Embrace. I'm not penny chamina, the Apam Cassia, and the Sancha, Takusia, and the Chawa Mooney, including Apam Dadaa. Of course, Mr. Apam Dadaa now, Chani and Apam Cassiano. The Apam Dadaa, the Takusia, and also far when I can send you a Cassia. The last caller, Pacho, good morning, give baby, I can say free. So sorry, my infa one corner, Yanfa na NC. Na yana Facebook phone na as a positive change. Madina and our the way say free by CMPP ebetimi ayi de bia na so enya de a CJ. Yes, I had baby. Hello, good morning. Good morning. I'm going to say. Pacho nyankopo kra me na so Alhamdulillah. I'm going to fancy akete ma mi aminu aba akosia ko apoa. So what there? Wajo so wasere. What do you say? Wajo so wasere wa ha. There's any near Bema, so I'm seeing about Bestrano, make a separate domic Wabinia. But you are showing me. General Secretary MPP, JFK, you are John Bodu, and now, who are the deputy, no, not the National Women's Organizer, 5 years after. I can't be to the margin. Eddie Kine, a branch and only to put Japan, court to train Yanua, it to a Casaman, a second one, remember. Nebusia yako. Okay. Sompa FM. Wanti chinchi nkusi baby ya. Na mami, atame ha menito ibayi.
Galamsey Koso. I said now what should be so Ghana International Airport wa. Oh. So sorry, me dofo kafra. I was say for the nyina see abra so akoso agyewa akode tumpodie ba mini we a small lady with wonderful and magical voice or the okay see mun sem no bremo na ye na Masawood Kumasi Bantema ase ono so edene de ba ye me ankasa made nyina ye Robert Senyor Yaudoy wasi ye ho ayefepa ye da se ajudi na nakofidwomo enso se mahama ne na NDC aban no womo abo esebi de atoho wo demonstrations ebemu a womu na di ntinti map ma penso mba ye ehye danche bia nso no demonstration kwaso na no odin na ma mi nhran so ya da se papa ye e t-shirt ne de afio da yante kwansima ne akosu agwabo age ne mpanyifo ni nyina ase apam akosu je wa kode aba the cute lady with a mighty voice oba abusia me dey do Oheneyere yebo asia mo betimi afrem abrewet am ye nante kwansima ase administrator obebo ye chi da no na peke course no yana Ransford Nebusia for Takwa 101.1, Takra de 103.3, Techimai 106.1 FM, and Ankranza 90.7, Doma 101.3 FM. Yadamunina Mwase, Aya Sompa 106.5, Apam Dadaa na mneni bedi jume. Yes, sorry, so Amakosia Eda Ukansi Semno Atuamso. This is our own.